Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma'anhu nahaka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa qala ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Wa yanbaghi lan sayujo apa sing sayujo anta tafakkara yen to mikir-mikir sapa sira, mikir-mikir fi taksirika ing dalem kesembronoan sira, sembrono fi ibadati maulaka ing dalem ibadah ing pangeran sira, wa ta'arrudika lan oleh mentoaken sira, mentoakene kamataber li sukhtika maring bendune maulaka pangeran sira. Contone biit iya nika kelawan oleh nekani sira ma ing barang anhu kang saking emanah ka nyegah sapa Allah ka ing sira. Seterusipun beliau Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad napanya mana abri ke kaula panjenengan cara untuk berfikir tafakur dalam kesembronoan ibadah kaula panjenengan. Kaula panjenengan ni ke ibadah keng sembrono ibadahna. Ibadah mau ibadahna keng sembrono ibadahna. Tak bisa bandingake ibadah orang-orang selamba, ibadah orang-orang se bat hebat ni. Jauh. Benih pentingna. Solat kula bi sampean beringake bi solat para aulia bene pentingna. Pasa kaula panjenengan sedaja ibadah kaula panjenengan aneka ki benyaan papekona, benyaan sembrononna. Taungkuan dalam ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Senomor 2 soro mabanyak ker-meker napa ingki kak dinto oleh nama tabar kaula panjenengan deka bentune Gusti Allah buktena ki bengal ka maksiat. Ki bengal ngelakonen apa sih larang dening Gusti Allah. Padahal larang tetapi pancet nggih paling repot pancen. Paling repot ta bareng abrina tau kalala cek bahwa napa nyamane kembang mawar sira om anike lebih om lebih seneng tenembang tamanco. Kencek repot lalak dia tetap seneng ke tamanco boy. Lalak ni kaki seneng dak bareng saya cuba. Cara ndak remet ro abri atau kalalak dia sapa je lalak dia ngan lecek dak bareng kotor dak bareng kembang bae. Keng tak bisa, Pak. Dak remet cara ro abri tahu dak orang cek bawa taat ke Gusti Allah, ibadah ke Gusti Allah ni kah menghasilkan kenikmatan pagi swarga, sedangkan maksiat ni kemana mengundang bentune Gusti Allah. Gusti Allah bentu jak Gusti Allah sebentu. Cereken ngamuk kuli tak bengal kok. Guru ngamuk murid tak kok. Reng tua ngamuk anak tak kok. Ini ke Gusti Allah Rabbul Alamin, Gusti Allah yang ngamuk. Apa? Karena perbuatan kaula panjenengan ampun melanggar, ngelakonin panapa si ampun ejeke selarang tining Allah Subhanahu wa taala. Ini ke perlu pikir. Ibadah saya kemari saya pantas saya ke akhirat, Pak. Malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil idham ar-rammah. Lebih sampean tadi amal banyak. Banding akibi amal saya tak patot. Malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal. Kelakuan lopot tak kecuba ni siang malam tak buambu. Kebagus ni kena bitong rang-rang mon. La ilaha illallah. Qala dawu sapa Allah Ta'ala nika perlu pikir.
kaula ban panjenengan oleh nase ngelakonen ibadah kalaban sembrono, ngelakonen napa nyamana barang sik larang dening Gusti Allah sing mengandung otabeng mengakibatkan bentuna Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, qala dawu sapa Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun. Wa ma khalaqtu lan ora ndadekaken sapa ingsun al jinna ing bangsa jin wal insa lan bangsa menungso illa angin liya'budun supaya ibadah dumateng Gusti Allah. Dapun Gusti Allah engkau tak nyiptaaki golong na jin, tak nyiptaaki golong na manusia illa liya'budun angin sopaja benek kerana mon Allah Ta'ala ngebai manusia, akabai jin, akabai manusia, bahkan akabai makhluk neka kerana ibadah. Berarti Gusti Allah butuh sembah. Jadi elam sebenarnya illa liya'budun bani elam li ta'lil tapi lil aqibah sopaja. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Orang yang berbuat bagus ekalak tibi, berbuat cuba ekalak tibi. Ada orang nyembah ke Gusti Allah, ada orang ibadah ke Gusti Allah, Allah Taala tetap jadi pangeran, Pak. Jadi apa gunana lam sa illa liya'budune ka gunana sopaja manusaneka ibadah pa odik re ibadah perlona. Mon odik pokok odik ngakan tedung masih etek odik. Tak ada teh orang masih cacing odik mun karo odik karo napa odik model kandung akan tedung tak ada teh orang manusia terhormat tojuk na manusia ni ka manusia ciptaki terpuji terhormat apa tojukna ibadah daga Gusti Allah. Ni ketujuan utama Allah Ta'ala nyiptaki daripada manusia. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Dabun Gusti Allah, engkau tak pernah rasana minta pajak, kau tak pernah rasana minta rezeki nak kakek, dan kau tak pernah rasana minta ngakan ke kakek. Justru Allah saya beri rezeki, saya beri teer ke kaulu manjenengan. Tugas manusia cuma situng ibadah titik. Jadi illa liya'budun mun bada orang ngartiin kerana illa liya'budun krono ibadah wah berarti Gusti Allah butuh sempet tapi lil akibah sopaja cenciin bi Gusti Allah swarga tak imbang Pak bi ibadah ni kalau tojuk sampian karo tojuk sini ketok ni ke catat lebih bagus tinimbang apa jeung 1000 rakaat salat sunnah ki lebih bagus tinimbang nyanda orang sakit sebuh lebih bagus tinimbang orang majengaki ring mate sebuh tojuk tok julu suka saatin fi majlisil ilmi tojuk sesaat ning majlis ilmu afdal min iyadati alfi maridin lebih bagus lebih afdal lebih utama tinimbang nyanda orang sakit sebuh nyanda orang sakit situng we berak ki bek ngebe tapi kan dak nama Gusti Allah ya kharab ma'ana Gusti Allah saya paling belas ke kaul manjenengan toju entok ni gala catat ibadah kadiki i'tikaf masjid tambahin nasihat pengajian debu-debu daripada Al-Qur'an ban debu-debu pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala Bismillahirrahmanirrahim Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Afahasibtum ana to nyono sapa sira kabeh annama khalaqnakum annama ing sak temeni agawe ingsun nyiptakaken ingsun kum ing sira kabeh abathan ing dolanan. Apakah kekabiria nyangkang kok nyiptaki kakir cuma mainan riat tok ning dunya. Wa annakum lan sak temene sira kabeh ilaina maring ingsun iku la turjaun ora den balekaken kabeh.
Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Allah Ta'ala maha soceh. Allah Ta'ala maha soceh daripada segala bentuk kecubaan. Tak mungkin nyiptaki mata karo nyongok bareng maksiat tak kira. Beda tocuan beri mata dia. Allah Ta'ala beri kopeng dua kelaja. Tak mungkin Allah Ta'ala beri kopeng untuk ngedengaki nyanyian siang malam. Punten pak, beda tocuan yang utama ibadah. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyiptaki sokwa jalan ke tempat maksiat. Tak mungkin Allah Ta'ala beri tanang dua kelaja, merepat dua kelaja, kopeng dua kelaja untuk maksiat ke Gusti Allah. Allah Ta'ala maha soceh. Afasibatum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian menyangka bahwa aku menciptakan daripadamu abatan hanya untuk permainan, bal-balan tok? Henten sok kebene karo kebe olahraga. Meda kebalkeun sajam aleng-leng-leng kelar jalan ke masjid 3 meter tak kuat. Majeling sinetron jam-jam men kelar ke pengajian sekejap lah tak kelar. Wa annakum ilaina ludrujaun, apakah kenyang ke tak beli ka engkau? Saya rasa tak beli ke Gusti Allah. Saya rasa tak beli ke Gusti Allah. Kapi bakal beli ya. Orang sete benar oleh karena dinto nikah perlu ikar pikir kaulaban panjenengan bahwa kaulaban panjenengan panikah ibadah nikah pun cara kalacer ibadah nikah kaulaban panjenengan napa nyaman sembrono ibadah. Ki lebih senengan maksiat timbang ibadah. Ki lebih nikmatan maksiat timbang ibadah. Kita ngerasaki nikmat ngaji, kita ngerasaki nikmat baca Quran, kita ngerasaki nikmat tahajud, kita ngerasaki nikmat salat lewat waktu kalau panjenengan. Bahkan ki lebih ngerasaki nikmat maksiat dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mula orang yang diangkepan pangeran ngebayar cuma main-mainan tok. Gusti Allah nyiptaki manusia pokok ngakan pokok tedung tak ada teh orang masih cacing yodi mon model ngane tapi manusia tocukna yang kita dentok ibadah dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin saya sangat batin kul muljaki. Nah, ibadah nikah senentuaki kaulun panjenengan oleh rahmat Gusti Allah. Tak nentuaki masuk ke surga. Ada orang masuk ke surga bi ibadah karena tak pantas. Mon ibadah kul sampeyan ke para bi surga. Larangan surga ne tebang ibadah. Cuma ibadah nikah bisa ngonceng rahmat Gusti Allah, sedangkan orang masuk ke surga harus oleh rahmat kebelasan dari Gusti Allah. Mun tak oleh rahmat tak masuk surga. Lah untuk meraih rahmat nikah kelaban ibadah. Supaya jauh dari bentuk, jauh dari maksiat. Mun bada orang terus masuk surga keng tak ndak ke ibadah senang maksiat, ya tak oleh rahmat dari Gusti Allah. Ada orang masuk surga bi ibadah ni ke sobung. Sobung keng cuma ibadah ni kan bisa mancing rahmat kebelasna Gusti Allah karena Allah ada udkhulul jannata bi rahmati, masuk kaki kapi ke surga bi rahmati kelaban tang kebelasan bena bi ibadatikum kelaban ibadah kula sampean enten ibadah re seberapa ibadahna seberapa ibadah kula sampean terus masuk surga. Tak pantas ke bagi surga. Mun bene oleh kebelasan, mun bene karena belas Gusti Allah. Haja tak terima ibadah kula sampean nikah karena sembrono ponan. Lah nikah ker pikir fi taksirika fi ibadatika ker mikir dalam napa nyamana sembrono dalam ibadah ban kesembronoan kul mancinengan bi ityani kama anhu naha ta'arruduka li sukhtihi oleh nakul mancinengan matabar de kebentun Gusti Allah seakan-akan abak riya haja sanggup nerima azab dari Gusti Allah, nerima bala dari Gusti Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Matermu ke maksiat kul mancinengan ke sapa ora tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matermu ke maksiat ni ke tak ngunceng bala bentu dari latas langit dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nikah pengajian pun terakhir kaula nyon saporah mak beda torator dan kaula saya tak cocok selama ngaji setiap Jumat pagi nikah dan kaula ngarep kebelasan kemaafan dari panjenengan saja menabi beda ocak dan kaula saya tak saya menyinggung keperasaan panjenengan bermantar muka napa saya yacih kaula panjenengan awal ngantos akhir dadikan ilmu si manfaat
ban mater mukai tambah umur sebarokah sihat wal afiah dapat de ke bulan Ramadan bisa apasah kelaban sampurna. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sedekah manisan mater mukai kentin lebih banyak sehalal sebarokah. Amin Allahumma amin. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.